Насаат Кejи тартуулайт. Шейх Абдишукур Ажы Нарматов. Алхамдулиллах нахмадуху ва наста'инуху ва настагфируh ва на'удhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa azimana wa habibana Muhammadan rasulullah. Addal amanata wa ballaqa risalata wa nasara al-ummah. Alamda yaratgan Allah Taala maktulur. Peygamberga dua salamlardan keyin hurmatli musulmon bildigan Allah Taala keremetli Qur'anda Haşr suresinin 18. ayatında imanlılarga mınday aytdı. Ya eyyuhellezine amanu ve tanzur nefsun ma qaddamat ligad vettaqullah innallaha habirun bima ta'malun. O Allah'ın barlığına bildiğine işengen iman kettirgen beldiler. Özüңөр işenip iman kettirgen Allah'dan korkup her bir can, her bir nafs erteң ahiret için emni amal kılganыңarga nazar taştagılar. Allah'dan korktular. Allah sizlerden her bir işinizden habardar deydi. Ahzab suresinde Allah Teala ya eyyuhellezine amanu ve kulu kavlen sadida yuslih lakum a'malakum ve yaghfir lakum zunubakum ve men yuti'illaha ve rasulahu faqad faza fawzan azima. O Allah'ın barlığına bilgine iman keltirgen belliler, özüңөр işenip iman keltirgen Allah'dan korkup dayım çındık tüz sözlü söylögüler. Allah'dan korksoңор, çındıklı söylesöңөр Allah günöңөрдү keçiret. Allah günöңөрдү keçiret. Yaghfir lakum zunubakum. Allah günöңөрдү keçiret hurmatly musulman bir tuğanım. Ve men yuti'illaha ve rasulahu faqad faza fawzan azima. Kim Allah'a jana paygambarga baş ise al eng jogorgu jеңишке жетиптир. Hurmatly musulman bir tuğan. Kömülüңөрgө paygambardын bul hadisini buramın. Abu Hurayradan Allah Taala razı olsun. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber mınday dedi. Men ya'khuzu anni haulai kelimat fey'amalu bihinna yu'allim men ya'malu bihin. Kim menden uşul sözlerdi amal kılat, uğup, je başka amal kılıucuga jetkizet dedi deydi. Kebir sözlerdi aytam. Kim menin aytkan sözümdü alıp amal kılat, je amal kılgandarga kim jetkizet dep peygamber bizden surad ele deydi. Abu Hurayra aytat, "Kultu ana ya Rasulullah, o Allah'ın elçisi men alayın sözünüzdü. Başkalarga men jetkizeyin dedim deydi. Fa'addahu khamsan. Fa'adda peygamber 6 nerseni sanadı. 5 nerseni. 5 söz aytdı. Birincisi, ittaqil mahariha takun a'badan nas. Aram nerseden saktangın, en köp ibadat kılgan, Kudayga en jakkan kul bolasın. İttaqil maharima takun a'badan nas. En ibadat kılıcı adam bulalım desen, aram nerseden saktan dedi. Aram sözden, aram ovqattan. Warda bima qassamallahu lak takun agnan nas. Allah sana bergen nersege razı bolgun, en bay adam bolasın. Allah bergenine razı bolgun, en bay adam bolasın. İkincisi, üçüncüsü, wa ahsin ila jarik takun mu'minan. Qoşnuna jakşılık kılgın, mo'min imanlı bolasın. Wahib linnas ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Özüňe jakşı görgen nerseni özgöge jakşı görgün musulman bolasın. Qoşnuna jakşılık kıl, mo'min bolasın. Özüňe jakşı görgen nersin başka jakşı gör, musulman bolasın. Beşincisi, wa la tuksiru dhihka fa inna kasratu dhih tumitun qalb. Köp qatkırıp küle berbegin. Köp qatkıra berbegin. Köp külkü adamdın yüreğini öldürür, aybatın getirir. Emne öyle için külüsün? Emneni cırgattın? Aqulu qawli hâzâ ve astagfirullaha li ve lakum. Bul sözümde aytıp özümden kemçiligime, cemaatın kemçiligine, jaratkanга jalbarıp keçirim suraymın. Tövbonun, istiğfardın kabul bola turgan kezinde, jerindesiңер, jaratkanга jalbarıp istiğfar aytıp tövbe kılgıla. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve eşhedü en la ilahe illallah ve li's-salihin. Ve eşhedü enne seyyidena ve nebiyyena ve azimena ve habibena Muhammeden Resulullah. Sallallahu aleyhi hayr halqi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hurmatly musulman bir tuğan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilim bilimge çakırgan siyahtı öyle dağı ulul azim bolgon 5 peygambardın birisi İsa aleyhisselamga köngül burgan. Kündördün birinde İsa aleyhisselam çölde barattı. Çölde baratsa jaş jigit
кой кайтарып мал багып жүрүптүр. Иса алейхиссалам жаш жигитти чакырды да, өмүрүңдү, жаштыгыңды малдын артында, койдун артында өткөзбөстөн илим билим алсаң сага эки дүйнө пайдалуу болот эле балам деди. Жанагы жаш жигит Иса пайгамбарга карап, Иса алейхиссалам, мен илимден 6 нерсени алганмын, ошого амал кылам деди. Илимден канча алыптыр? 6 нерсени алганмын, ошого амал кылам, ошону менен жашаймын деди эле. Иса пайгамбар, кайсы нерсени алгансың деди. Биринчиси, мадамал халалу мавжудан ла акулул харам абада. О пайгамбар, адал бар экен, эч качан арам жебеймин деди. Адал оокат, адал ичимдик, адал суусундук, адал нерсе турган кезде эч качан арам жебеймин. Тараздан алдабаймын, бирөөдүн акын жебеймин, жетим жесирдин акын жебеймин. Биринчи илим эмне экен? Адал турган кезде арамды эч качан жебеймин, арамга кол узатпаймын деди. Экинчи илимим деди, мадам сыдкы мавжуд ла акзибу абадан. Чындык турган кезде эч качан калып айтпаймын деди. Чындык, акыйкат турган кезде эч качан жалган айтпаймын деди. Бүгүн кээ бирлер бар, урматтуу мусулман бир тууган, жалган сөз таппай калган кезде чындыкты айтат. Экинчи илим эмне экен? Чындык турган кезде эч качан жалган сүйлөбөймүн. Үчүнчү илимим, мадам айби мавжуд. Менин өзүмүн айыбым, кемчилигим бар экен, башкалардын кемчилиги менен, айыбы менен алек болбоймун деди. Урматтуу мусулман бир тууган, баарыбыз куллукум ли адам ва адаму мин тураб. Бардыгыбыз адам атанын балдарыбыз, чийки сүт эмген. Адам атабыз топурактан болгон. Куллу ибн адам хаттаун ва хайру хаттаина таввабун. Бардык адам баласы ката кылуучу, ката кылгандардын эң жакшысы катасын мойнуна алып тобо кылганда. Кимде кемчилиги жок? Өзүңдүн кемчилигиң болуп турган кезде башкалардын айыбы менен алек болбоймун деди. Үчүнчү илим ушул деди. Төртүнчү алган илимим, урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Тааланын казынасы, Аллах Тааланын байлыгы, рызкысы толуп турган кезде бенделердин байлыгына көз артпаймын деди. Бенденин байлыгына көз артпаймын деди. Бирөөдүн байлыгын санабаймын. Бүгүн кээ бирлер отуруп алып бирөөдүн байлыгын санайт. Sen эгер бирөөгө Аллах Таала берген болсо кызгансаң, сен Кудайдын тагдырына каршы болуп атасың. Жана алган илимимдин 5-инчиси деди, шайтандын өлгөнүн уккан жокмун деди. Шайтандын жаназасына катыша элекмин деди. Шайтандын жаназасына мени эч ким чакыра элек. Шайтан өлгөн эмес деди. Мен ошондуктан Аллах Таала инна шайтан адувун лакум, силерге эң катуу душман шайтан, фаттахиду адува, шайтанды душман кылгыла деген. Менин душманым, менин мекендешим, менин душманым кошнам, менин душманым досум эмес, менин эң катуу душманым шайтан, шайтанга душман болом деди. Душманыбыз ким экен? Алган 6-чы илим. 6-чы илимим деди. Менин кадамым, менин таманым бейиштин астанасын, бейиштин босогосун аттап өтө элекмин деди. Бейишке кире элекмин. Андай боло турган болсо, бейишке кирип үчүн сооп иштери менен, кайрылуу иштери менен алек боломун деди. Иса пайгамбар жанагы жигиттин желкесин таптап туруп, балам, сен адам атадан акыркы кыяматка чейинки болгон негизги илимдерди алыпсың, ушул алган илимиңе амал кыл деди. Урматтуу мусулман бир тууган, кыска ушул 6 илимге амал кылсак да жашообуз өтө өзгөчө болмок. Жараткан Аллах Таала баарыңа бугучу бедерин кылсын. Уккан аят хадиске амал кылуу насип этсин. Ыйык жума күнүндө жаратканга жалбар дуа кылам. Амин. Насалука я Рабби ла тадалана фи хазал йомил замбан илля гафар. Жараткан Аллах өзүнөн жалбарып турам. Ыйык жума күнүндө ана канча бата кылган жамааттын бир да күнөөсүн калтырбастан бардык күнөөлөрүн кечиргин. Бир да кайгы капа калтырбастан кайгыларын жоюп кубанычка айландыргын. Айыптарын жашыргын. Бир да адашкан күнөөкөр бенде калтырбастан аларга туура багыт бергин. Ооруканада үйлөрдө ооруп жаткан бир да имандуу бенделер калтырбастан ооруларга шифа бергин. Бир да укугу тепселген мазлум калтырбастан мазлумдарга өзүң жардам бергин. Жараткан Аллахым мусулмандардын санын көбөйтүп кемейтпегин. Бизди сыйлуу кылгын, коркулбагын. Аллахым илим бергин, илимге амал кылуу насип эткин. Жараткан Аллахым жамааттын тилек максат дуаларын кабыл кылгын. Ва саллаллаху тааля хайр халқи Мухаммади ва аля алихи ва сахби ажмаин. Амин би рахматика я архамар рахимин. Ва акимус салат.